Thutha wa kimera kia mbura kuhituka mweri ucio urathirire, icigo iria itanamukira mbura ya kuigana ni ciambiriirie kung'etherwo ni ugwati wa ng'aragu. Ruhonge rwa kuhurana na ng'aragu bururi-ini rukiuga thina uyu waya gutherema makiria mwaka uyu. Kaunti ya Isiolo, wodi 10 igitwarirwo uteithio wa irio nyumu, mai na irio cia mahiu kuuma kuri ruhonge ruru, kuria mahiu mambiriirie guthamirio icigo-ini ingi kuria mararĩithirio. Kwa ujumla, wale watu ambao wanahitaji chakula kwa sasa katika kaunti ni watu 50,000. Kwa sasa hakuna mifugo ambayo tunaweza sema imekufa kwa sababu ya hali ya ukame, bali tunajua kuwa body condition yao inaendelea kuwa kudhoofika. Na kuona aikari a kaunti no makoragwo macuthiriirie iguru urimi wa mahiu, uteithio uyu wa irio cia mahiu ugitanywo gutangikira makiria ma mahiu ngiri 20 kwa ihinda ria mweri umwe. Aikari makiuga kuumana na umuria uri migunda-ini matikoretwo makihota kuhunia mahiu mao, na makoria thirikari ya kaunti na thirikari nene kuhiuka kwarira mitaratara ya kung'ethanira na thina uyu, makiuga thama ya irĩithia niyo kaingi icungagirira ngucanio gicigo-ini giki. Ng'ombe imekufa nyingi sana, imeisha, mbuzi ni kadhalika, lakini ngamia kidogo mzuri, lakini hata hiyo ukame ikiendelea haitakuwa mzuri. Serikali itembee ndani ya wananchi, wakatie ukame, wapelekee watu chakula, shida ya maji, mahali ingine hakuna maji selo hii. Ingine hata boho hakuna, river ingine kidogo. Huko naye hakuna kisima, tunachimba kisima maji. Fiti 7 tunachotea ngamia na mbuzi na ng'ombe. Sasa tunataka county governor, county commissioner, county governor, county commissioner pamoja na county ya Isiolo, Mr. Kuti ajaribu okoa wananchi wa watu wa ufugaji. Ruhonge ruru rwa kuhurana na ng'aragu rukiuga angikorwo mbura ya kimera ndikura gicigo-ini giki kuri ugwati makiria wa aikari kurwo ni mahiu mao na aikari kugumirwo ni ng'aragu makiria. Tumesema sasa tuko katika ile stage inaitwa alarm stage of drought, na ile tunasema tunaelekea ile tunaita late alarm stage of drought, na the trend inamaanisha is worsening. Ripoti irerekereirio ni ruhonge ruru oho ikiuga icigo ingi ta Turkana, Baringo, Tana River, Wajir, Marsabit gatagati kaingi itire na bothi wa irio wa kuigana. Ngiri Inoro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.